Yang terhormat Bapak Haji Aminullah untuk membaca Al-Quran Surah Ali Imran dimulai dari ayat 12. Surah Ali Imran dimulai dari ayat 12 halaman 51 pada halaman 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum min layhim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan laulil absar. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal baina wal qanasiril muqantarati minal ladhihabi wal qissati wal khailil musawwamah wal khayf. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.